Siapa ngibonga abazalwane ngikhona la endaweni mawuthi la esusakala ngijikaje ngebhusha amen kubuke ngibeke ekhaya amen ngibonga ukwazi ukukhona kukaNkulunkulu amen nokwembeswa ngesandla sikaKristu amen ukuthi ebukhoneni bakhe kukhona inkazimulo amen inkazimulo yakhe ingoyozelwe nguNkulunkulu amen wafika uNkulunkulu wasenza sayidalo esisha ngenxa ukuthi sasinafanele ukwenziwa idalo esisha kodwa senziwa ukukhona kaNkulunkulu ukuthi uKristu uJesu abethele esiphambanweni tatathele eyampilo leyakho amen ngalolu suku lukaKristu nanangololu suku labantu abadala amen ngibonga bakhona haleluya amen ngibingelele udokotela egameni likaKristu amen bamsibambe amen ikhonekthi yami ngeke bafala amen ikhonekthi amen sayibamba amen naye egameni likaJesu Kristu ngase ngasiphuma kumina ngiyashiya amen sengiphuma 2016 ngashiya nami ecollege sengiqeda amen ngabashiya ekhona amen njengoba ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka kuyiloko oyikho amen njengoba manje ukuthi ngihlale nqabo enkosi ngithi cha ngizofika la ngelinye usuku ngizokhoza bazakala uNkulunkulu mina mangisuke ngifike enkonzweni I'm not a visitor amen kodwa ngumsabane ozokhonza uNkulunkulu kanye nabazalwane amen njengoba uNkulunkulu enkosi ukuthi uyinkosi njalo njalo egameni likaKristu